Izložba skulptura akademika Svetozara Arsića Basare otvorena je u petak u galeriji Marko Krsto-Gregović u Crvenoj komuni. Ova izložba, prema riječima organizatora, predstavlja jedan od najznačajnijih događaja u Crvenoj komuni u tekućoj godini. Skulpture velikog srpskog umjetnika Basare zauzimaju značajno mjesto u tradiciji kulture i umjetnosti Crne Gore, za koju je i sam umjetnik kazao da predstavlja njegovu veliku ljubav i inspiraciju. Ovaj deo Crne Gore i Crna Gora uopšte je veliki moj inspirator. To je moja tajna koju ja u sebi nosim, koju skrivam, ali svojevremeno kad sam mlad bio i kad sam obilazio svet, uvek sam, posljednja moja destinacija bila je Crna Gora. Hteo sam uvek da završim svoje putovanje sa njenom lepotom. Malena, a velika Crna Gora, kako je kazao Basara, živi u njegovom srcu kao nešto blisko i intimno. Nadahnut Basarinim stvaralaštvom izložbu je otvorio Nikola Mirkov, kazavši da njegove skulpture predstavljaju poziv na dostojanstveno nošenje sudbine. Basara, Basara, Basara. Resko, ostro, prozvuklo, kao bojni poklič, kao podstrek na samospoznaju i samopoštovanje. Basara, Basara, Basara. Kao žestoki udar misli u odgonetanju zagonetke sudbine, kao hronometar večnosti. Kako prići tom delu s raslom i slivenom sa svojim tvorcem, neraskidivo vezanim za tlo zavičaja, zakračunatim alkama prošlosti, a oblikom i dicem usmerenim ka nebeskim, neizmernim visinama. Predsjednik opštine Budva, Marko Carević, izrazio je zadovoljstvo što je imao priliku da prisustvuje ovako velikom kulturnom događaju, istakavši da Basarina izložba predstavlja simbol tradicije i savremenosti, kao i istorije, kulture i duhovnosti srpskog naroda. U svom vremešnom umjetničkom stvaralaštvu ovaj umjetnik traži istočnike svoga bića i bića svog naroda. Basara misli o izazovima vremena s kojima se suočava svijet, ali nikada ne zaboravlja rodno mjesto svoje duhovne i umjetničke vertikale, Kosovo i Metohiju. Njegova posljednja velika izložba u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti sabira dijela koja su nastala kao umjetnička reakcija i bunt prema agresiji nemilosrdnih anđela, ukazujući da umjetnost čuva od zaborava rane prošlosti, a umjetnik uvijek dijeli sudbinu svoga naroda. Svetomir Arsić Basara je rođen u selu Sevce, Kosovo i Metohija 1928. godine. U Nišu je 1948. godine upisao školu za primijenjenu umetnost. Godine 1953. je primljen na Akademiju za primijenjenu umjetnost u Beogradu, gdje je diplomirao. Od 1973. postaje profesor univerziteta i predaje na odsjeku za vajarstvo na Akademiji umjetnosti u Prištini sve do 1995. kada je penzionisan. Osnivač je likovne kolonije u Dečanima, piše studije o skulpturi, likovne kritike i pripovjetke. Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada, živi i radi u Beogradu.